mu izina rya Yesu. Dukomeje kuba muri cyacu bidasanzwe aho tuko turabira hamwe ubushobozi bwabaye ku musaraba, ubushobozi buva mu gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nakwibutse Yesu Kristo ntakiri mu mva, yarazutse, ubu ni muzima. Rero ubushize twarabiye hamwe ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo, n'ubu dukomeje tugiye kurabira hamwe kandi ubushobozi n'akamaro k'amaraso ya Yesu Kristo nk'uko yavuye mu bice 7 by'umubiri wiwe. Yesu yavuye amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri, kandi amaraso yose yavuye yari afise icyo asobanura mu buryo butandukanye. Nibyo tugiye kurabira hamwe. Ndakwinginze kino kiganiro uze kukirabira hamwe, ugitangure wongere ukirangize. Uraza kumva ko hari ubushobozi n'ububasha, kandi uze kukiraba nyene uri muri mwe mbwira bibaye ngombwa ubisengere mu haleluya. Yesu yaravuze ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Uko umuntu agenda yumva ukuri, nibyo biri bifatanye no kubohoka. Imana nishime cyane. Ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo nk'uko yavuye mu bice bitandukanye by'umubiri. Imana nishime cyane. Reka twifashishe kino cyanditswe kiri mu gitabo cya Yohani 19:5. Haravuga ngo nuko Yesu asohoka yambaye icyo gitsibo c'amahwa na ya mpuzu y'inyambara abami Pilato arababwira ati heraba uwo muntu. Imana nishime cyane. Aha igihe Yesu Kristo yagomba gutangura inzira y'umusaraba, inzira ibabaje cyane, inzira ibabaje cyane. Yesu yaragiye gutangura urugamba rukomeye cyane rwo kubabazwa mu buryo bukomeye cyane, abikorera twebwe. Hano hoho yarageze mwirinde aho n'ijuru ryamuhaye umugongo. Yesu nashime cyane. Turabona Yesu rero asohoka avuye kwa Pilato. Turabona aha Pilato yategetse ngo bamukubite, baramusohokana ava muri icyo kigo. Yesu nashime cyane. Amurima n'abane namwe. Rero tuyikurabira hamwe rero ubushobozi. Hano Yesu Kristo rero yagomba atangwe gukubitwa, yagomba atangwe kuva amaraso mu buryo ubucanke buriya. Tugiye kurabira hamwe ayo maraso yavuye icamaze mu buzima bwacu mu mpande zose. Icambere, amaraso yo mu mutwe. Yesu yavuye igihe yambikwa urugori rw'amahwa. Yesu nashime cyane. Igihe Yesu yambikwa urugori rw'amahwa, aya maraso akuraho indwara zitandukanye na cyane zifatira mu mutwe. Yesu ashime cyane. Mu gihe aya maraso akuraho indwara zitandukanye, aya maraso akuraho ubujuju n'upfu bwo mu mutwe. Haleluya. Aya maraso akiza indwara z'uburyo bwose zifatira mu mutwe. Haleluya. Nani majambo areza ibyumviro. Yesu ashime cyane. Haleluya. Yesu yambitswe urugori rw'amahwa nk'ugusuzugurwa. Yesu ashime cyane. Abandi bambikwa urugori rw'inzahabu, we yambitse urugori rw'amahwa, yemera kumaramara, yemera gusuzugurwa. Yesu nashime cyane. Ano maraso aduha agateka, aduha agaciro. Yesu nashime cyane. Hari ibyo Yesu yimye ku bwawe. Imana nishime cyane. Amaraso ya kabiri Yesu yavuye n'amaraso avanze n'ivyuya yaviriye Igice ku musozi. Yesu nashime cyane. Aya maraso akuraho umuvumo wo kuruhira ubusa. Hari igihe umuntu akora akaruhira ubusa. Yesu ntabwo yaruhiye ubusa, nshuti mukundwa, yaruhiye wewe. Umuvumo wo kuruhira ubusa Yesu yarawukuyeho mu izina rya Yesu. Kabiri, akuraho amarira urira utewe n'ibyago. Yesu ashime cyane. Igetsemani Yesu yarababaye gushika aho imitsi iturika, abira uguye ruvanze n'amaraso. Gatatu, ano maraso Yesu yabize ari Getsemani akuraho amarira urira kuba gahinda utezwa n'abadayimoni. Imana nishime cyane. Mu gitabo cya Luka ibice byaho ni 22:4 haravuga ngo adushirijwe kwicwa n'umubabaro, ashishikara gusenga cyane, icyuya ciwe kiba nk'ibitonyanga binini by'amaraso bitonyanga hasi. Yesu warakoze. Yesu nashime cyane. Haleluya. Amaraso ya gatatu n'amaraso yavuye mu biganza. Yesu turabona bamucumita imisumari mu biganza, turabona babara cyane ari ku musaraba. Ano maraso icambere akuraho inyatsi, kabiri akuraho kuruhira ubusa, akuraho ubuja n'ubunyagano. Ano maraso akuraho ubutindi, akuraho n'ubukene. Yesu ashime cyane. Ndakwipfurije ibyo Yesu atakiriye mu biganza. Yesu yakiriye umusaraba, yakiriye umusumari kugira ngo wewe uze wakirire igiciro.
ushobora kuba ufise inyatsi mu gihugu canke buriya, iyo nyatsi igende mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Muri Luka 2:3 aravuga ngo bashitse ahantu hitwa Inyabihanga bamubambanaho n'inkozi zibiri, umwe iburyo bwiwe uwundi ibumoso. Imana nishime cyane. Hano Yesu yari atewe n'urugamba rwo gucumitwa imisumari mu biganza. Narivuze ngo inyatsi, ubukene, ubutindi buve mu vyawe no mu bawe mu izina rya Yesu. Kane, amaraso Yesu yavuye mu birenge. Icambere, ano maraso akuraho imbibe. Narivuze bishobora kuba hari imbibe washiriweho, hari imbibe abantu bagenda bashiriwaho ngo ntuzorenga hano, ntuzoshika hano, ugasanga mu ruhande rwawe nta muntu canke nta kintu c'imigisha kiza kuri we rwawe. Ano maraso asenya imbibe mu izina rya Yesu. Narivuze ngo izo mbibe bagushingiye ngo ntawe uzongera zibomoke, ushike muri destine yawe mu izina rya Yesu. Ikindi, ano maraso azibura inzira. Narivuze ngo inzira zazibye zizibuke mu izina rya Yesu, nawe widegembye ushike kuri destine yawe. Ikindi, ano maraso asenya ibihome. Narivuze ngo ibihome biri imbere yawe bimeze nk'imisozi nka Zerubabeli, nk'imisozi iri imbere ya Zerubabeli, ino misozi ibomoke, ubone kazoza, ubone iri kuraja. Ikindi, ano maraso yugurura udusho two mu buryo bw'impemu. Ndakubwire, hari abantu mu buryo bw'impemu baboshwe mu buryo butandukanye, baboshwe babohewe ahantu, baboshwe mu byumviro, baboshwe n'imyuka runaka badashobora kurenga ku rwego bariko, ariko babohewe ahantu mu gasho. Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Imana ibohore ibyumviro byawe ikugeze ahakwiriye. Gatanu, ano maraso akuraho imitego yo mu nzira zawe. Imana ikuyeho imitego yo mu nzira, Imana isibure ikugeze muri destine yawe mu izina rya Yesu. Imitego baguteze mu rugendo, imitego bateze aho ukorera, iyo mitego ihave mu izina rya Yesu. Ikindi, amaraso ya Yesu yavuye mu rubavu. Turabona Yesu bamucumita cy'umuntu mu rubavu. Hariho n'umusirikari bita Longino, ano maraso yamuguye mu maso acarakira. Yari umusirikare yahuye ku rugamba kubera amasase menshi, kubera ibyo yabona, kageze n'igihe ahuma, ariko bacamugira umurinzi wo kurinda ababoshwe cyangwa ibohero. Turabona amaze gucumita icumu mu rubavu, Yesu yaciye akira. Yesu nashime cyane. Ano maraso yo mu rubavu areza. Yesu ashime cyane, areza ibyaha. Ikindi, akuraho umwanda w'ibifadika. Ikindi, akuraho ibyaha. Imana nishime cyane. Turabona mu gitabo cya Yohani 19:34 haravuga ngo ari kumwe mu basoda amucumita icumu mu rubavu, ako kanya hava amaraso n'amazi. Imana nishime cyane. Narivuze ngo amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu rubavu akweza umwanda uburyo bwose mu izina rya Yesu, akweza ibyaha n'ibisa nabyo. Haleluya. Ikindi, amaraso yo mu mishagu yiwe. Mu gitabo cy'Yesaya 53 umurongo wa 3 aravuga ngo yamara yacumitiwe ibyacu ibicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishagu yiwe niyo dukiza. Imana nishime cyane. Ndakipfurije indwara zose zikire mu izina rya Yesu. Buryo baravuga yuko Yesu yakubiswe ibimoko byinshi, yakubiswe ibimoko hafi 31, kandi ikimoko kimwe cyose cyashingura umugwi w'indwara runaka. Yesu nashime cyane. Kubimishagu yiwe Imana ikize indwara z'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Ndakwibira ibanga, ndakwibutsa, nta ndwara idakira kuri uwo mwami wacu Yesu Kristo, kandi byose bishobokera uwizeye. Imana igukize mu izina rya Yesu. Amaraso y'indwi, amaraso ya Yesu niyo yashizeho isezerano. Yesu nashime cyane, hagati y'umuntu n'Imana. Ano maraso mu bushobozi bwayo bundi niyo yashizeho isezerano hagati y'umuntu n'Imana. Yesu nashime cyane, kuko nta sezerano ribaho ata maraso. Yaremeta ngo Bwana w'ikinege ku bwanje nawe. Imana nishime cyane. Ikindi, amaraso ya Yesu afuta icyaha cyose iyo umuntu yatuye. Yesu nashime cyane, afuta icyaha cyose cy'uburyo bwose cyo ku rwego kose, ariko umuntu aciye bugufi akatura. Yesu nashime cyane. Haleluya. Yesu nashimwe. Amahoro y'Imana bari nawe. Tuganira rero buno buryo bw'amaraso ya Yesu
Kristo. Haleluya. Amahoro y'Imana bane namwe. Narivuze ngo buno ubushobozi n'inkomezi z'amaraso ya Yesu Kristo bube mu buzima bwawe, bube ku bwawe, buze bukweze ibyaha, bukweze umwanda, bukize n'indwara mu izina Yesu. Imana iguhe umugisha, Imana iguhezerane, Imana ikwire